Okay, so now, dagito sponsors, hangko nga ma-mention amin da kayo tanagado. Baka dati malabsak. Nya, I might forgot some of the name of the sponsor. Baka pabasolan dak. Nya, especially dagi sponsor from Tuba, handak to nga suportaran. No malipatak tinagana. Joke. Okay. Well, tap nagkatawa kayo. So my request, Christian and Vivian, to rise for us to formally start the wedding solemnization. Okay, so Christian, it says here, a marriage is always, not always a bed of roses. In all aspect of life, adalat tayo kung na tayo nga dumteng nga trials iti panagbiag. Anya? Christian, first I will ask you, what will you do or what will you say if trials will come to your life with Vivian as a couple? Christian? Kaya tara ito eh, di ba? Wala man ti masangbayan na problema. Kaya tara ito eh. How? Yeah. In how? Yes, I know kaya yo in how. Okay. No siya ti mangkasar ado question na. Okay, Christian, in how Ah, do you solve the trials? bukudak ano niya ti paglabasan nito wala ti rigat nga masabat mi. Apay nga bukudam ngay. Apay awan asawam. Oh, apay nga bukudam, that is wrong. You are as I one. mean kon nga One. Okay. What will you do, Christian? You have to answer that tapno matuloy ti kasar. If you will not answer that, han nga matuloy ti kasar. Okay, mangang kami lang. Okay. Okay, Christian, you answer that question. ti number one siguro ko na para kanya daw ato ti tulong ni ako tayo. Correct. Exactly. What more? More? What more? Okay. Adapay. The first thing, tas second thing na siguro di ko na dagarod nga dawat ka titulong iarami kumot yung tulong ti pagpanglangan si dawdawaton. Correct. And action. Okay? And lastly, dapay may isa. When trials will come to your life, both with your wife. Oh, last question. Oh, you answer that. Anya pay, may sapay. Of course, communication. Okay? Do you believe on that? Communication, kailangan pagtungtungan nyo. Okay? You give the mic also to Vivian. Again. Vivian, what will you do when trials will come to your life with your husband? First, ikamang kiniapo, tapos, may mayat nga adaman big or small nga trials kat communicate up no masod na dagdagus. Anyo nga padaklan. Biblically, kuna na, hantay pa nga orayan nga lumnek ti init. Di ba? Right? No, adat yan yung pag inawatan, you solve it right away. Hanyo nga orayan nga limtek niya apo init, nga hampay nga nasolbar. Okay? Thank you very much for the couple. Okay? Okay, for the groom. For the groom. I will ask you first. Christian, did you come here with your own free will to unite yourself in love and to live together as one with your wife? Yes, sir. Okay. And are you free of any pressures to contract marriage with your wife? No? Oh my God! No? No ah! Atay, may tuloy ti kasar. Yan. Are you free of any pressures to contract marriage with your wife? Are you free? Are you free? Yes, yes. Yeah, okay. Oh my God. Ay, nagnirbyosak pa, yapo.
Okay. Anyway, parang matawa tayo niya. And are you ready with the duties and responsibilities as husband and father of your children? I do. Okay. Next question. Christian, do you take Vivian as your lawful wedded wife? Yes. Okay. Apay dati matultulala ay hapo. Ay, agnir-nervyosa ka. Okay, and then you follow after me. If you take your wife Vivian as your lawful wedded wife, it says here, in good times and in bad times, and for richer or for poorer, and sickness or in health. Tell that to your part. Nagatito ka. Ulit manan. Ay, abo, makulit talaga ni Christian. Maala tayo talo nga oras. Again, Christian. Okay. You says yes. Do you take Vivian as your lawful wedded wife? You said yes. In bad times and in good times. And for richer or for poorer, in sickness or in health. Tell that to your part. Ay, ulito ko. Nagatito ko na. Okay. Pau. Again, do you take Vivian as your lawful wedded wife? In bad times or in good times? Yes, in bad times and in good times. Okay. Baknang wino, niya akin na translate. For richer or for poorer, baknang manuna pobre awatam ni Vivian nga asawam? Yes, sir. Okay. Sakit man wino ginawa, awatam iso na paila nga asawam? Yes, I do. Okay, so inga natong palbiag asawam ni Vivian? Yes. Okay. You give, palakpakan tayo. Makulit ni Christian. Okay, I will ask also be Vivian. The same. Vivian, did you come here with your own free will to unite yourself in love and to live together as one with your husband? Yes, sir. And are you free of any pressures to contract marriage with him? Yes. And are you ready with the duties and responsibilities as wife and mother of your children? Yes, I'm ready. Okay, you are ready? Now, do you take Christian as your lawful wedded husband Yes, I do. in good times and in bad times? In good times and in bad times. For richer or for poorer? For richer or for poorer. In sickness or in health? In sickness or in health. Tell them, do us part. Till death do us part. Okay, palakpakan tayo. Yan. Now, we will have now the exchange of rings, but before we exchange the rings, may I read to you the ring symbolizes that a ring symbolizes that there is no, a ring symbolizes their endless love. A ring is unbroken circle with ends that have been joined together, and it represents your union. It is a symbol of infinity and your infinite love. When you look at these rings on your hands, be reminded of your moment, your commitment, and the love you now feel each other. Okay? So, may I have the ring? Okay, you now face each other. Christian, you get the ring. Of course, ito yung ring finger left. Ika ma'am, ano pa nga sok-sok-sok, anak, kaya po, agapuram. Ito pa yung ngarab, nga kung natilo ka no, here, you just put it here. Sige. Apay nga, you face each other, dumandang katoy, apay kaputang mo ni bakit mo. Han nga umanay. Ay, apaw. Okay, that's here. And you face each other eye to eye. Christian, you follow after me. Talagang smiling face ni Christian. Very jolly.
Okay. Itad mo man kayo. Sige. Okay, before you exchange rings, you follow after me, Christian. Okay? What's the name of your wife? Vivian Estrella Kazun. Okay. You follow after me? I give you this ring I give you this ring as a sign of my love, as a sign of my love, my devotion, my devotion, and the pledge and a pledge to love you today to love you today and the rest of my life. and the rest of my Oh, life. mabalin mo isaksak. Aginut-inut mo. Magangganat mo. Okay? Palakpakan tayo. Next is also Vivian. Okay? Okay, you face each other, eye to eye. Again, Vivian, what's the name of your husband? Christian Jeff Labatan. I gave you this ring I give you this ring as a sign of my love, as a sign of my love, my devotion, my devotion, and the pledge and the pledge to love you today, to love you today, tomorrow, tomorrow, always and forever. always and forever. Okay, kasang may data. Okay. Po, naka-apal niya. Okay, now, we have the array. Okay, the array represents your love, harmony, cooperation, commitment, peace, happiness, trust, respect, caring, wisdom, and joy, wholeness, and nurturing. Now, you face each other, you hold the array. Ika, ma'am, jay array. Dita, manin ka, ma'am. Kasla sintimos. Ay. Okay. Sika talaga. Awan. Okay. You follow after me again. Christian. Ika, ma'am, adata, kwarta. Kaputa queens ka ay ayamom lang. Okay. Okay, now for the array, you follow after me. I give you this array I give you this ring as a sign of my love as a sign of my love and concern for you. and concern for you. It symbolizes It symbolizes that what earnings I have, that what earnings I earnings have I have is not only mine, is not only mine, but ours. ours. Okay, itadmon. And I lovingly accept this array. And I lovingly accept this array. Okay? Isublim ito yan. May I have the Bible. Okay? Igaman yung adua. Ang sinango kayo. Igaman yung adua. You face each other. Yan. Numaminsan hanak nga pastor. But through iti panagdengdengag tayo sa aw ni Apo Diyos. Anya? The Bible is the Word of God which isu iti pasis tayo nga agbibiyag dito'y rabaw tinaga. What congregation we belong, we have only one God. Awan kuma iti discrimination, awan iti criticisms, noon naman iti religion, anya man ti sikta nga ayan tayo nga naurnong dito ikat, we have only one God. Awan kuma di ko na tayo anya dayta. But the Bible says, the Word of God, the Bible iso ti kinapudno, di ba? Dato'y sao niya po Diyos nga dato'y Bible iso iti dalan tayo nga agbibiyag dito'y rabaw ti daga. So you Vivian and Christian, hold on. Hanyo nga lipatan nga ukradan dayta nga Bible ta iso iti passport yo nga agbibiyag as a couple. So with that, thank you, Christian and Vivian. Get it up. Sige, i-day sa'yo dito. Now, may I ask again, Christian. May I ask again, Christian, you face each other. At inigan kayo, ti ima. Han mo nga ibagang nga nailat, dumandak ka ito. Aha, po nailat ka no. Okay, Christian.
may I ask you first, being the head of the family, what is your vows or your commitment to Vivian, your wife? Danggan ti parents yo kundi sponsor. Anya your vows, your commitment to Vivian, your wife. Danggan tayo nga pernet. Ang English yun naramit ko. Hindi bali. Basta maawatan. Hamot lang totally nga ba, no? Ang katadaraw ko namot nga istorya da ito. Okay. You can always. Your experience mabalin. Mm-mm. Okay. Okay. At ibaw ko kanya, mati may bagak. Hamot Idi ang pupagarap nga day simple nga nagamamuan ta. Nagbarbarkada tayo, di mo lang gana tinumtong tati kastoy. Idi kitag kinanain tawad naglilin na pa sa eskulaan. Siguro ang tangan adlaw di mo na tumesa. Ang gana nagamamutang. Ngayon magpasalamat tak ta namamu ka. Tinaglabasan ta tuman taon mo rin mo adarigat pagpinpin na bigay ta ginawat ta pinakaawat ta tinisa mo isa adat babarkada mo kakabagyam nga naragsak kan ayat tayo may katibiyad da especially man da parents mo karkaro kanyak ta kinadwa ta tinisa kan may isa nga mas nasuksok ya awan tinakita nga perfection ti ang tinakit-kita ko kiti nga perfect nga relationship ti perfection lang mo nga ano kasi mamat-matian tayo suwad ta kanya ta no kasano iti panagurnos ta no ta man ti gusto nga nag-decision ak kat nangayatak kanya tinisa Anya, diay, Christian, ipiksan. Anya, tikinayat mo ka ni Vivian, kaputan na taba? Okay, continue. At ti maitala ko kanyam kati awan sartong kan patengga ti mangayatak kanyam ang kuman na ibaga English nga pag I never took your love for granted but always experienced that wonder that explains out of this world that has to offer you have chosen me when life is done when life is done we may look old but by the time looking each other's eye and still thinking that for each other. Okay, palakpakan tayo. Agnir-nervyos ni Christian. But before nga itad ni Christian ay ni Vivian iti vows na. Apay, how many years you have been friend? You answer that. Mano nga taon nga nagagayam kayo ka ni Vivian? Gayong barkada. Barkada. It started from barkada. Oh. That pas lang dati inum nga bulan nga nagbarbarkada kami. Wow! Barkada din. Alisto! Inam nga bulan laang. Hapo. Oh, napartak. When. Amom. Ay, years. Anya. Kas lang 6 months kami nagbarkada. Manok nga tawon nga nagayam kayon. Pudnok ti agpaiso baka makikot da kami ti dadumang aglima taon na gayong kami. Okay. Iso nga akin nakitak mo timan na kinalaan kami. Okay. Okay. Nangagtayo. Okay. Ag inalaan da kano? Okay. Now, before nga mangtad man ni Vivian, okay, Christian, again, I will ask. Apay kinayat mo ni Vivian oray sadot? Sadot ni Vivian, di na among nga agluto ti sayote? Okay. May I hear from you? Siguro. Amok nga, oray no kasi isuna, ayatok lata isuna nung nakikita nga hanot suna nga kasi. Okay.
Saan nga sadot gayam ni Bibian na Sa- lang nga agluto ti sayoti ngayon yambong. Okay. Whoever Bibian is, kinayat mo iso na. Right? Okay. Ranyo ti kabibiyag na, anya ti katataon na, kayat mo pa ilang iso na. Okay. Win atahampay nga napirmaan ti papel. Right? Baka agbabawi ka, Christian. Christian. Okay, now Bibian, may we hear also from you. What is your vows and your commitment to Christian, your husband? Amumot nga anak nga vocal the feelings ko. That, Sige, you express. You express. you mean so much to me. I love you because you are you. Hindi nagamamuta, hindi college ko. Who'd have thought nga ag-end up ta together? That, hindi ubing-ubing na pay lang. Hindi But, pa laobing ka. Okay. I watched you grow. You grew into a responsible, courageous, and strong man. After everything we've been through, I couldn't imagine my life being with anyone but you. The easiest yes, but was when you asked me to marry you. Di lang. I pray nga sapay ko mata. Tatanga i-start pati marriage life takot. Hanta nga malipatan nga i put God first nga kanayon. Sapay ko mata ikamang ta amin kinyana. Ta isuti foundation ta. Kan di lang. Kasi nga hindi ibaluhan unay nga vocal nga nga more on action or no one. Yung anak ba't nga natal na? Anak lang nga vocal di feelings ko taas, Jay. Kaya, di ay lang. Swear sa runon to, Jay. Na duma. I love you. Okay, nangagan tayo. Haan nga very vocal ti ibaloy. Ngam di jay agsasao very vocal. Ko ibaloy di jay pure. Okay. Adama ti darak nga from mountain province nga adalalaok na. Now we have already heard the vows of Christian and Vivian. Kata DJ that came from your heart. Haan nga na-dictate as you grow as you grow as a couple DJ titandaanan nyo. That came from your heart nga haawan nobody dictate that it came from your own. So nga dajay no ada pag-apaan iyo panunutan niyo dajay vows yung aduwa. Correct. Dajay vows ket nangag niya po Dios. It is not only your parents, it is not only your principal witnesses nang nangruna niya po Dios nga nakangeg data karing-kari yung aduwa. Niya po Dios sante nga malibakan niya. As you came you go near kaniya po Dios, there is no impossible. Kuna niya po Diyos, if you are in me, I am in you. Kuna na niya. Kasi iti kuna niya po Diyos. So nga no, kumamantayon na po Diyos, there is no such problem nga umay iti panagpiyak. No matter nga awan ti pilpilak, awan chiping, no ada tayo kuna po Diyos. We are happy for that. Niya. Hang ka nga happy, no bak nang ka, milyonaryo ka. After all, jay pilak mo, tinakaw da jay kuhartam. Ngam da jay faith tayo, religion tayo kaniya po Diyos saan nga matakaw. Correct, amen? Okay. So again, Christian, you first, I will ask you, what will you see also, dagito'y naganak kinyayo? The parents of Vivian and your parents as well. Nya ti maibag am kanya da. Ta pinarswa da ka nga gwapo kandi makal nang asawa tatan. Now, you face them. Ito mga Baka, hindi kan kayo tiyan.
No, ti may bagang ti parents mo. Okay. Dua kayo. Yung saka pa yung muna Christian na maibagang ti parents mo kanyo ti lolo mo na sa naabutan da pa si ka nga mga asawa. The parents of Sobibian. Okay. Come on. Agsangit ti lalaki. Tadtalang ko nga nakita ya. Okay. Dayjay ti tear of joy. Okay. Come on, Christian, proceed. Continue. You face your parents, your lolo, lola, and the parents of Bibian. What will you say to them? Emotional. When talaga nga kasjay, di ba? Kita nyo at agsangit kayo matita. When. Okay, Christian, we are waiting for you. Sige, uri agsang-sangit ka nga agsasao. Ar-artin na diya, arkos na, tama talaga nga makita nga deep in your heart, ada ti panag-ayat mo, ti parents mo. Anya? Okay. Sangwam, isuda. Uray ka no, take time, ta agsang-sangit ni Christian. Taadan ni Lola. Sangwam, isuda, Christian. Tapno makita dang agsang-sangit ka. Well. Dati partiti mang agkasar, mga asawa. Nagsago na yun. Di mo na may baga. Pasalamat at di naganak kanya nalalakat di nagparakal kanya nagalhumot di maliin aramit ko ini karo talalhatyat ka amok nga ang karihatan yung mga nang mabiyag ka nga yung ano sa di ka dyan na anak yun nang uray no yati kinalhatas na tira alam nila ada kayo na tamat awan tinakarik na haknad ngayon batirat kaya na limanong tatangacin ko ada kayo na tamat anong tulong imang kanya ko rin nga tila basak amin ka pero karo imang kininanang uta no ada ti nasakit na masakit ka no mabalin ka aprusan ni nanang ko dito may kat kaya ko man malipat ang kininanang ko salamat tunda kanyak ta di makelak mat nga nausto oray ingat na napagradwat da kas kada awan nagkurangan yung amay baga na ito yung amin thank you I love you mama papa Palakpakan tayo. Ti parents niya may ibagam iti parents ni Bibian. at may maghamot ka niya salamat mo lang ta na mamuk ni Bibian nga binmakal mo ti mga nausto nasaya at maikamangak nga ti pamilya nga nausto nga kunada ada urnos na so ti pagyamanak mo kid dita nasisingtot iman ti parents ni wakit ko ti may isa lang siguro di mga tatay nga 5 taon kami nga gayong agpasensya ki di umon at naladawak nga nagpampam mo naladaw iman so mahinak mat kanya na ilaak nga panggat mamuan na kat nili magayang nga taon na gayong na kung naram to yung mura 5 taon nirespeto ni Bibian so may sana kaya tak kanya na iman na ano sunang unay kanya no
No inya ti kinaanos mo lang na nanang ko kat nakita ko nga yan anong sana ko ti man yan. Oray no inya ti aldag ka mali ako no inya. Dahil agpasensya akta nalada ko nga nagpapamon. Salamat. Okay, nangagan tayo. Thank you. Okay. And di bali nga naladaw nga yung pamamom ay nga agayam kayo kay ni Bibian. The most important that sinurprise mo iso dati pinaka-importante nagmaymay sa kayo nga puso tata. And you maintain Christian and Bibian. Nya, dagi jay kinaanos iti parents you, both parents, as jay kumamot na kayo. Nya, you follow that, kinaanos jay imbaga na nga, anos ti parents you, mariknak di jay as a parents, kinaanos ti parents you, the more kumanga no adanto ti as you grow, nya, with, as you grow as a couple, mas pay kuma, jay inaramit ti parents you nga anos, kan panag-anos yung mot iti, ti umay nga pamilya yo. Christian and Bibian. Thank you so much. May we hear also from Bibian. Anya ti maibagam, what will you see to your parents and your parents-in-law? Parents yung mot lang isoda. Okay. Mangag tayo mat. Una ak da Mother Christina kani Father Joseph. Thank you ta in welcome dakan in parik na yung welcome akmat ti family yo. Salamat ta pinadakal yun ni Jeff nga no niya iso na tata kat na mold iso na nga kwan kat amok nga ijay parents nga ag-reflect di ay so nga sapay ko matano da kami man ti ag-anak kat mayat matikas tami ti anak ni nga tuladan mi mat kumano niya ti inkas tayo kat thank you ta inayon dak ijay family yo kan ni mama kan papa first of all thank you ti amin nga bigat you kas lain baga ni Jeff mat lang tatayan pero kas jay rigat you sacrifices you mabanbanog kayo nga makita mi pero hanyo nga ipakita nga give up kayo amin nga ita duty best you uray mo I mean uray no dak apan kanya yuti kumbaga reject ito yu talaga ti first class kami kanya mi nga aanak yu arami din yu ti kabaulan yu kat salamat unay ta amin nga sursuro yu ni mama amin nga sursuro na ti balay kasjay ti advices na ti life kat sapay ko mata may apply ko mat ni papa urahan unay mat lang nga vocal ta ibaloy sili ngay kat makita nga arami dun na nga example jay jay kasta na nga trabaho kas jay kat urahan na nga ibaga marikrik nami nga agabsat kan tata nga asawa ang dakon salamat ta intulok yu siya kan in welcome yu mat ni Jeff idi in my iti pamilya tayo kat salamat ti amin nga karkararag kan ayat yu sumarsaro no di dadu mga message I love you po. Okay, nangagan tayo. Ara, makapasangit niya. When your vows that vows you, Christian and Bibian, dayta titandaanan nyo nga balbalonan nyo nga kangkanayon, tapno awan ko iti dumteng iti panagbiagyo as a couple nga nadagsen nga problema. Ngamjay ko na niya po Diyos, come to me, those who are burdened and I will give you. Nya, jati, kuna niya po Diyos, kut nalagan iti awit ko kuna niya po Diyos. So nga, you know that, I know it, nga amuyo data, we are just reminding you. Siguro awang ko mati
sumangbay nga problema nga nadagsan kinayo. And of course, Christian Jeff and Vivian, you have to give respect both of your parents. The most important, you respect your parents as you respect yourself. Tapno respeto ang tayo mat. Anya, dagito yung nga sponsors yun, dagiti tattao. O na di nga makikita yung man nga klase ti may nga tao kat han nga mabilin nga matulad, han yung nga tultuladan. You are a Christian and amok nga amo yo dayta. Just mapalagip ka lang kanya yun. Okay? Now, So, ag inig kayo man ti ima, you face together, Jeff and Christian, Jeff and Vivian. Now, to conclude, before the witnesses, you have pledged to be joined in marriage. You have now sealed these pledges. So, Christian and Vivian, by the power vested in me, by the Republic of the Philippines, as the municipal mayor of Tuba Benguet, I now confirm your marriage. You are now husband and wife. Okay, palakpakan tayo. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Nalayo niya. Okay. And they tutur urayin dah. To the principal sponsors, to the audience, and of course the parents both, I have now the honor to introduce to you for the first time Mr. and Mrs. Christian Jeff and Vivian Estrella Labadan. Christian, I know, ano pa nga napadasan. Now, Christian, for legal case, you show it to the public. May I now request the bride, the groom to kiss the bride. Christian, you may now kiss your bride. Kiss me, I love the bearded body. Okay, atugaw kayo. Okay, so, nalpas iti seremonya. Anya,